Pemirsa kudang-kudang peternak ayam petelur ring Kabupaten Tabanan memilih ngirangin produksi untuk nedunang populasi isian kandang. Pendidikan unicap kemargiang yang diastun pengarga produksi ring pasaran langkungan ring break even point utawi BEP. Silitungil peternak ayam petelur yang desa Buruan Tabanan Darmo Susila Nguningayang nan wenten penedunan harga adeng saking siu 300 menados 900 rupiah bungkul dawak 3 bulan sane lintang. Ya diastun sane mangkin pengharga adeng ring tingkat peternak sampun saya nincap ke level siu 1 rupiah abungkul. Sepisanan langkungan ring wilangan BP sane wenten ring level siu nanggu keroblah rupiah abungkul. Pengharga pinih anyar puniki yukti kantun alitan saking harga sedurung nyane. Antuk pengharga sane wenten ring kisaran BP kahanan inucap nenten ngawinang bagia mawinan akeh peternak ayam petelur durung ngambil pamutus indik ngowohin populasi utawi isian kandang. Sebaliknya nih makin akeh peternak sane ngirangin populasi kandang. Populasi kandang kekirangin kantos petang 10% saking isian normal ngawit bulan Agustus lintang. Sadurungnya nih isian kandang sane kantos petang 10 tali ukud makin menados wantah 15 tali ukud. Parindikan inucap kemargiang sangkaning nyelehin kahanan sekadi mangkin. Sili tunggilnya nih keni use rikale pengharga ayam potong anjlok sekadi dawak 3 bulan sane lintang. Pengharga ayam potong kaon, pengharga adeng taler nedunang. Satias punike panincapan pengharga pakan taler dados dasar tetimbang sajeroning ngowohin utawi ngirangin populasi kandang. Mapai ketan ring ius pandemi COVID-19 sane ngawinang daya beli konsumen nedunang. Parindikan inucap jantan menados tetimbang para peternak sajeroning maut sahel. Nanging sane menados acuan sajeroning ngowohin populasi kandang kanan daya beli boya menados prioritas sane utama. Manik bisnis